Yığılıp atasız. Mol deyikten o şimdi verirken. Çeksin de. Tat tutasın mı? Ne? Bunlar canlan kurban. Nasıl yiyor ana? Çekirdeğini atıyor mu? İyi oldu. Açıkmış hayvanlar. Tatta mı? Çok paradı. Gel bari bitti herhalde. Ha şurada var yerde. Gögüşkönдөр бар экен мыякта. Ак көгүчкөн. Мына сиздерге Окмуш сонун каптарлар экен. Көгүчкөн ким баккан жаш кезинде? Көгүчкөн баккандар барбы? Ne деген чынчыктар. Сонун жер экен да. Мына куурма бакта бардыгы бар экен. Ушундай экен, кооз сонун жер экен. Айланасы тоо. Тоолор, бирок тоолор биздикине окшогон көк тоо, көк жашылланган тоо эмес экен, мына такырайып эле турат экен. Таш көмүрдүн тоолоруна окшоп. Мынакей куурма базарда соода кылып атышат. Ото мына эмне экен, куурмалар кандай экен? Кимге жагып атат, кимге жакпай атат? Оливасынын даяр эмес экен, майга чейинкиси. Булбу? Ушунусу Аябай турмуш менен бир даяр тартып кетейин. Мына 10 реал деген. Açık görədə içi appak olar yani. Appak oşu yangi hurma. Курманын эң жакшысы кайсы экен? Ким карайт экен бу? Abi 35, nimeler Kürtlerge satılganlar 35. Bizimizde 25. Четтен эле жеп атышат. Сурашпай эле. Куурма базар, куурма бактын ичинде мына ушундай куурма бар экен. Көрүп атасыздар. Бул эмне экен? Бул да куурма экен. Анжир. Sukari da жақсы. Жакшы. Erkekler için жақсы koyma dersin. Ha oğlum bunu alganca olur. Bisküt yakın. Bu 13. Молча. Sukariçe. Safavi. Булбу? Алчы. Bu Sugayı. Sugayı deydi bunu. Aha. Bu mabrum. Bunlar mabrum. Narxlarçı. Bu acva. Kança dedi? Bu amber hurması. Çoң gene. Bu acvanın kiçigi maydası. Bunun bardыгы өзүңүздөрдүн багыңыздардан даяр болобу? Madine'den. Madinadan alıp gelip. Barı. Yabiyadan. Bu sükkeri deydi. Ne degen? Sükkeri. Göre. Sükkeri müfettel deydi. Bunu Araplar. Berkilerçi. Araplar hurma. Dasturxanın en yaxşı hurması şu müfettel. Şunu koyuşağı, şunu жақсы көрüşağı. Müfettel degeni nonga o'xshagan shunaqa qavat degan mana. Berkisiçi taksır. Bu berkiler ne degen eken? Kilosu 17. Nake şunday eken. Yok, kurmalar kançadan eken aka? Kançadan kurmalarınız? Narxlar ben yazdım. En жақшысы qaysı? En yaxşısı amber. Qaysı oşol bu? Ekincideki bu? Kançadan eken alıp? Bazarda 45, ben 30'ga düşürdüm. 35 bizde. Kilogramı bu? Hazır Türklerge 35'ten satıyor. Şunday eken. Kana apalar qaysı kurmadan alıp atasızlar? Bunlarla ama Qaysydan alıp atasız apa? Mağamlardan kaçıyor. Sizge qaysı jakta o? Kurmanın qaysı biri jaktı? Acıva menen. Qaysını alayın da atasız? Bunaqa seni vapşe bo'lmagan. Hatta suzak kiskilarga ham bo'lmagan. Shunda öyle. Ha, şu öyle. Ha? Жақсы өрді ау.
Qana kim qaysi qurmadan ala turgan bo'ladi? Yo'qlar, bemalol bunda. Yo'q, qaysi qurmadan alib o'tasiz siz? Men bundan olmayman. Shu yaxshi ekan. Ova. Anam bo'ldi. Sizchi, sizlar qaysidan alayın o'tasizlar? Qaysi jaq o'tadi? No cho'ng bu. Go'shmar. Go'shmar. Ha, so'm ekan. Apa sizchi? Siz qaysidan alayın o'tasiz? Ha, çalınız tandaz alıverasiz da. Men bunani jaqtirdim, mana Bu sizlarga qo'rman turi. Eng жақсы мұны алыңыздар, мына ажва деген құрма. Ең главный ушул пайғамбарыбыз жеген құрма. Кимде-ким ушул дайым ертемен жети құрмадан жеп жүрөт алмаса ажваны. Ага ешқандай сыйқыр, жаман нерсе жолобойт да. Сыйқыр жолобойт, жин шайтан кирбейт. Ошон үчүн ушуну көбүрөөк алсаңыздар жакшы болот. Эң пайдалуу. Пайғамбар жеген. Tandаңыздар. Siz qaysidan alayın o'tasiz, же? Masalajı. Ya. El qaysi jaqqa o'z o'shal jaqdan deysiz-mi? Kurmadan alыңыздар, kurmadan da öyle soda kılıp ketsen diye. Qayaktan bolsa ka? Uzaq kendigidən. Sentrinde olası bu. Bir yerde qantip жүрөсүz, ne qılıp жүрөsүz bu yoqda? Şu yerdə işləyimiz, şu yerdə yaşayımız, şu yer bizi vatan boq qo'ygan. Yarımımız bu yerdə, yarımımız bu yerdə. 20 yildan beri mesniyim, atiynən hamda. 20 жылдан beri bu yoqdasız bu. Kurma bağınız var mı? Kurma bağımız hammamizniki bor. Sizlerdeki o ha? Hammamizniki bor. Alloh bergan bog'. Maşallah. Bunaki Kırgızstan Jalot, Suzaqtın tuğanları. Sizlar kutamiz, har doim mashalarida hurma boqinglar, kelsanglar. Bemalol. Maşallah, жақсы ekan, anda жақсы ekan. Özünüz qaraştırıp berin anda tuğanlarınızga. Жердештериңиздерге. Arzonlatib bering. Ot kerak yo'q. Suzaqdan ekan ajva. Madan 3 kilo jazib. Hozir kattalar. Bunaki har biri onday 5-10 kilogramdan qo'rmalarini alып tayyor bo'lib qolishdi. Qirg'izistonga hadiyaga olib ketib o'tishadi qo'rmalarni. Deb reallarda eslatib qo'yib turadi. Akaz. Alып kelексizlarmi? Hoy. Jeb o'tib turishysizlar, albaylar. To'y olganini alayda o'tishysizlar, ha?